Havalo merhaba, nuhaz Yunanistan'ın dinavbera bajarê Kavala û Drama li cihekî lêkolînê me, cihekî arkeolojîk û kevnarin li Filîpî me. Filîpî ji aliyê UNESCO a ku mîrata cîhanê hemûkî diparêze tê parastin. Dema hûn vir digerin mîna gelek bajarê li herêma me wek Darê, wek Efesê, li aliyê Rojavayê Tirkî an wek Sagalassos li başûrê Tirkî ne wisa dewlemend û mezin bûte lêbelê taybetmendiya wê ku wê xistine nava parastina UNESCO bi serê xwe tiştekekî balkêşe. Çi ye? Dema Paul Aziz Paul tê Ewropa ji bo mîsyonerlikê belav bike, ji bo olê nûh belav bike, yekem car Mesîhî li vir bicih dibin. Yani li qıta Çikê de Ewropa hemikî de yekem car Mesîhî bûn û em bêjin ê Mesîhî lê dijên ew bajar Filîpî. Ji ber vê gelkî balkêş û dewlemend e. Kerem kirin em pevre lê bigerin, hebek wasa vir bikin û pevre jî dûr derbasî muzexana wê bibin, çend dîmenê ji wir jî pevre par bikin, serba axifin û em hevdû bînin. Dem baş. Belê, kerem kin pevre em dest bi dîrok û paşeroja vî bajarî û çîrokê li hundirê vî bajarî de veşartî bikin. Ez dixwazim ji navê vê herêmê, ji navê vî bajarî dest pê bikim. Filîpî carê yekemîn ji terafê kolonîstên gişta şozê hatine vê derê berî Hezretî Îsa 3600 de 3500 û niha wan dore de hatiye avakirin. Lê dema ewil ki ev bajar ava dibe ji ber got çem û kaniyê li derdora wê bi zimanê Yunanî ku ji van çemare dibêjin Krenides navê vî bajarî jî bi wê maneya gibe çem an jî kaniyê jê dibêjin Krenides. Lê ev nav demek dû dirêj li ser vî bajarî namîne. Hûn ê bên çima ji ber got hukumdarê serdestê Makedonya Filîpê Duyemîn piştî 6 sala hemabêjin digre ser vî bajarî û vir dixe dest. Wexta vir digre dest dixwaze navê bajar jî biguhere û diguhere jî navê xwe li vî bajarî dike divê bajarê Filîp. Ji ber wî hawî Krenides piştî 6 sala bi navê Filîpî tên bankirin û tên naskirin dîdirokê de jî cihê xwe bi wî rengî distîne. Ev bajar di 2016 de ji aliyê UNESCO mîna mîrata divê bê parastin a cîhanê tê parastin. Lêbelê bawer kin ne ji dewlemendiyek mezîna arkeolojiyê an jî bajarek gelkî binavûdeng e. Ez karim qiyas bikim û şanoya amfiyê jê derxin bajarek mîna Darê ez karim wisa bêjim. Lêbelê di hundirê meselê de tiştek din heye ji ber got Filîpî bajarê yekemîn e ku li Ewropa ku mesîhîtî lê dest pê kire an xristiyanî em bêjin lê dest pê kire ji ber wî hawî UNESCO ev derxistiye bin parastina xwe. Lêbelê berî got ez vê dema mesîhîtiyê piştî vekim ez dixwazim çîrok nîtin bi were bar bikim ser vî bajarî herdem hûn zanin ez dibêjim dema got mere çûçîkî divê mere zikakê duda xwe kûçekê an kolankê an mihelkê duda xwe berdejêr têkeve nav damarê bajêr ku mere bi rastî ew cihê gem çûn fehm bikin û tişna jê fêr bibin û tişna bidin wiş wir tişna bistînin. Ji ber wî hawî ez dixwazim çîroknî veşartî divir de bi were hevpar bikim. Ez ê behsa kê bikim ji were ez ê we bibim berî Hazretî İsa çil û çara ez ê ji were behsa împaratorê Romayê yekî ji wanî herî binavûdeng Jules Sezar bikim û kuştina wî bi destê Brutus û Cassius. Ez bawer dikim gelek mirovên ser dîrokên nexwend dibin jî wê Brutus nas bikin ji ber got ew lîstika şanoya mezin a Shakespeare de wexta Jules Sezar tê kuştin vedgere û ji hevalê xwe yekî hevalê wî herî nêzik Brutusê jê dibêje ma tu jî Brutus bi dirgî dibêjin ya sen de mi Brutus dibê ma tu jî Brutus em bi rastî em nizanin bi rastî Jules Sezar ev tişt gotiye an na lê rastik di dîrokê de heye ji aliyê Cassius û Brutus ve Jules Sezar hatiye kuştin. Gelo Jules Sezar çima hate kuştin? Mîna hûn zanin Jules Sezar karakterekî gelî taybet e gelek taybet e di dîroka Roma de di kûjan demê de piştî şêstî yani berî Hazretî İsa pişêstî vir ve dibe komutanek herî binavûdeng û karizmatik. Ji ber çi? Ji ber ku cara yekemîn êg behraman şê derbas kiriye ev camê re cara yekemîn êg aliyê eş werbêjim
ایرو بلژیکا و فرانسا گالیا بölgesi هم dibêjin xistiye bin dest ev ege care yekemîn çemêrenê derbas-kiriye dîsa ev camêre ji ber vî hawî stêrka wî zû dibiriqe zû xwe pêş dide û ji ber vê çika wî bilind jî karîzma wî bilind jî Senatoya Roma hêdî tirsek ev zilam were hem demokrasiya wan da girker bike û hem destê ser ji ber wî hawî gazî wî dikin dibe bela were Roma'yê wexta hat Roma'yê em karin hêzê wî giştika jê qut bikin ji ber çi ji ber kûjan komutanê generalê Roma hebe bera hebe kesek bi artêşa xwe û bi çekê xwe em silehê xwe nikare bikeve paytextê bajarê Roma û gazî wî dikin Jules Caesar mesele fehm dike zane ku lîstikek dibin vê de heye berê îsa bi çil û niha de bi lejyona xwe yî sêzdehemîn derbasî dimeşe aliyê Roma de û divir de tiştek bi dîrokî navek bi dîrokî tê hevbarkirin. Çi ew jî derbaskirina Rubicon. Derbaskirina Rubicon Rubicon bi xwe jî ji xwe êgih hepkî dîrok çend rûpelê dîrokê li hev qeleban dibin wê zanibin Rubicon çemek li ber Roma'ye li ber paytextê ye ê ku guwere Roma kûjan general û komutan be mecbûr e ku artêşa xwe li pişta vî çemî bihêle çekê xwe li pişta vî çemî bihêle dest bi vala mîna şexsek sivîl derbasî Roma ve ku tesîr û hukma eskerî siya eskerî negire ser demokrasiya wanî gelek dengî ji ber wî hawî dema ku Jules Caesar bi lejyona xwe yî sêzdemîn Rubicon derbas dike dikeve rêyek givekara wê tune be ji ber wî hawî îro rojî di siyaseta navnetewî de dema dewletek an mekanîzmek dikeve rêkê ginema kare jê vegerê jêr dibêjin Rubicon'u geçmek yani Rubicon hate derbaskirin ji ber vî hawî ji vir pêve hûn nikarin paş vegerin Jules Caesar jî piştî ku Rubicon derbas dike nema vedigere derbasî Roma dibe senatobela dike û dest datîne ser û xwe mîna dîktatörê daîmî bi latînî jêr dibêjin dîktatör perpetuo xwe îlan dike û bi vî navî jî perê xwe li darbexanê derb dike wexta mîna împaratorkê xwe îlan dike di demek kin de jî awirên nerazîbûn li ser wî roj bi roj zêde dibin ev elîtîstê Roma an jî em bêjin dewlemend û serdestê Roma êgil împarator Jules Caesar nikare wan ji xwe lê rake gelkî rehesiz dibin gelkî pê bi wan nexweş tê ji ber Jules Caesar otorîtek gelkî tûj datîne ewrtê û polîtîka wî piçkî popülîst e reformê wî negorî dilê herkesî ne ji alîkî ve stûyê xwelberî tewînin le ji aliyekî din jî pir bihêrs dibin difikirin bê çawa karin wî bikûjin çawa karin jê xelas bibin ev jî bi xwe re gotinek din a dîrokî tîne Ides of March derbas dibe di latînî de yanî bazdê meha adarê rojek taybet e dîrokê de dibêjin ku wê rojê tiştek pîroz bûye ew jî çîroka wê kîşmere dibêje nivîskarê Yunanî Plutark ew jî wexta Sezar di rêya şanoya Pompey de li rastî kahînekî tê rastî falvanekî tê ev camê jêr dibêje Sezar divê tu li pazdê adarê miqate be Sezar jî pê dikene divê îro pazdê adarê ye li kahîn lê dizîvire û dibêje rast e îro pazdê adarê ye li hê xilas nebûye û zaten wê rojê Sezar tê kuştin dema Sezar tê kuştin her tişt çareser nabe wexta tê kuştin textek li wir vala dimîne û ji bo vî textî jî gelek camêr hene ku heq li ser îddia dikin dibe ême ye heqê me ye mê serûnên ji ber vî hawî şerek mezin di nava Roma de dest pê dike ev şer di navbera kê de derbas dibe meşhûr Octavian ya da Octavius ki dure navî dibe Augustus vî navî xwe dike û Marcus Antonius e ev her du camêr li hemberî Brutus û Cassius şerek mezin li dar dixin ev mesele jî xwe
وی حربی و وی مجادله روما به باجار مفگره دجبر که اف شر نابرا بروتوس و کاسیوس و اکتاویوس و مارکوس آنتونیوس لفیلیپی بکده لوی در بروتوس و کاسیوس تک وده چن مارکوس آنتونیوس و اکتاویوس کی دوره میناگم گود ناویده به آگوستوس بروتوس و کاسیوس تک وده بن و در روما ده دمک نه دست بید که لیبلی اف دامان نه جی نگل کی ولو بشکر و لقمه پشتی که بروتوس و کاسیوس تک وده چن بین دمیجی اکتاویوس و مارکوس آنتونیوس یعنی آگوستوس و مارکوس آنتونیوس دبی اولا یکشمه دوی به قرال کامه چی بکن اکتاویوس پچکی هزیوی بهتره دچه سر تخت رودنه مارکوس آنتونیوس چتکه جامیر مخابن بلی خود ده مصری هیویا جو مصری دکه جکی دکه جوی بانویا جوی کرالیچه یا گل سر زمان بویه پلسنگ و هردم بحثاوی تکرین کلوپاترا دخیال کوسا ده کو گهره با کلوپاترا آلیکاری و بنگاه مصر گشتی که بده وی جامیری او کاری بگره سر روما و تخت خو بستینه دست و بوه امپراتور سردست حری مزون و یکمین روما لیبلی نه کلوپاترا و نه آلیکاریا مصری مارکوس آنتونیوس قدراوی مرنه خلاص ناکه تک وده چن و اکتاویوس زوراوی دبه پشتی که اف تک وده چن شخو مشهوره اف صحنک جی ده گلک جهان ده هاتیه مینا ونا هاتیه چکرن مینا هیکلا مینا استاتوی هاتیه چکرن کلوپاترا جی مارگی دگره به مار خود کجه مار خو وده ده هلگ مار پیوته و جیانا خو جدست دده روپلک دگرتن اجرد بجن ارتش آن شورشا سفیل آن حربا سفیل دنابرا روما ده دور ده دقده دمک نه دست بید که روما شنوها به نسنتویا دوه دسته دیکتاتور کی و ریوه بچه و اف دیکتاتوری مزنی یکمین دوه آگوستوس به آگوستوس یعنی اکتاویوس هم بیجن و شری وی ولقا دریج و مزنگ کر لهنبری دیکتاتوری کی بو و سیستما دیکتاتورتیش ورته راکه لبلی ویا وصا خویای کو سردستی نخوشیک مزنه ایک سردست به نخوشی حکمداری بید که و نکارش دست برده اف هاتیه سری مارکوس آنتونیوس و اکتاویوسی جبر بيها بأوكتافيوس نابي خود كد أغسطس وبحكمك وبهيزك مزن إمبراطورية كي مزن آواتك وجارك دنجيس لسنات وغناغر روما بدستي إمبراطورا و دي ريفا بركرن بكن أسي ماتيروكا فيليبي تكيليا فيليبي وبروتوس يعني بروتوس مشهور حبكي قود براستي جي لهر باجری ده چیروکی وسا انترسان اونکارن پیدا بکن اونکارن ببینن قد بنیا روپل دیروکی ده مانا آن دناف هبوکین روپل ده هاتنش بیر کرن اف جی یک جواب و امزانه بن که اف حربان مزن لور دست بکریه و دیکتاتوریا بیداوی لروما دی سالوی باجری دست بکریه آدومین چیه؟ آدومین پشتی وی شری بنوت صالی بکتی کی درد که هم بریم کاراکترک حری مشهور وی باجاری عزیز پاولوس ام به زمان سوریانیکیم بیش کتر باسی کردیجی بویه مار پاولوس ده دونم آوی روشاوی ناوی وی باجاری ایجاته گوتن اف جامیر فیگورک انترسانه پاولوس بریگ به مسیحی بریگ به خریستیانی و هفدو ناس بکه ناوی وی سوله و جاميرك فاناتيك لكودري مسيحية ببينه وان دكوجه وان دخوازه وگرينه پرانيجي وان دكوجه يعني وان دعوتي وگراندنه ناكه دستيو بخوينه مرب كناسي كاري بيجه و اف جامير ده شو مين جبو شرك ديسا وصا قهر هناك مسيحي بكوجه بري خود دمشقي انا بيجن شامي الورد رده حضرت عيسى خوري في جاميري دو شعبي كوردكه پشتی که کرد بس 3 روزه نکاره تشکی بینه داویا 3 روزه چعبی ودبن و وی مینا معجزه که دبینه و قبول دکد به اف مساجه کشمره اف ری کشمره شوقه کشمره دوی از اولی خو بگو هرم به مسیحی دبه مسیحی ریا حضرت عیسی قبول دکه و ناوی خوشی به ناوی پاولوس دگو هره ناوی ویش ناوی ودبه پاولوس اف جامیر به عصد خوش هرما کلیکیه یعنی جباشور آناتولیایه جتارسوسیه
و دست بریا خودك و چاوا فاناتیک گلکی دجوار بو بریگ بوی مسیحی و مسیحی دو کشتن نهاجی پشتی بو مسیحی بوی فاناتیزم بوی آوایشی ریا خود دومه خوکی مناکه دوامی درده میسونرتیا خودك و دنیای عالمی دعوتی مسیحانتیه دکه ریا رچاوی اول دچه آلیه قبرس ده گراوا قبرسش ورف بدگره قدسش ور دیسا دچه تارسوسه هنک دبین تارسوسه هنک دبیشن ترویا خونکی دبینه دخونه ده هن جامیر جو ماکدونیا باوی دکن دوی آوه در باسکه وره ویالی مخلاص که پرسکیره که مگلنه گلکن ام تدوین دویت وره و آلیکاریا مبکه اف گوتنشی یکمین ده آهیتا نو ده مزگینه ده آنجام بیجن انجیله ده در باست به جرد بیجن کار الچیا ام بیجن کار قاصدا ام بیجن پاولوس و چوناوی ماکدونیا بوی هاویده گوتن دبی حضرت عیسی خوریو ده گوتیل آسیا کار تپر نمایه پاولوس دوی تو هر ماکدونیا و ناو خوده و دعوتیا خوده جی قومی وره بشینه پاولوس پشتی وی خونه باورد که کود وی هر ماکدونیا بریک او حوالی خواه شخور ریک دبینن بحر درباست کن دریا اگهی او خواه لی ماکدونیا دبین ایرو از دبیجم ماکدونیا و مینا ایالت هینج ناوی ماکدونیا درباست و جیگ فیلیپی لی بلی ایرو دا آخا یونانیستان ده دولتک دنه لوی دمیده وک ماکدونیا دهات ناسکرن وقتا دچن ور نزیک و دره لسرچمکی پیرککی راستین و صحبتکی باردکن و هن نخوش راحت دکن ناوه وی پیرکی لیدیایه لیدیا شخص یکمینه کو لأوروپا مسیحیتی قبول کریه و درباسی اول مسیحی بویه جبر وی هاوی ناوه وی پیرکی جی کی تایبت دگره ده دیروکا مسیحانتیه کو لأوروپا دست بگریه اف جامر دچن مالا وی پیرکی هناندو دیوا خوارن دیوا سرنری خودشون کنجی خود گوهرن مال بات همه چک ایمان باتینه و دسپیک جور امکارن بیجن آگر امکارن بیجن جور دسپیت که جور بیت که اف جامر پشتی گتین باجر جی که چکک خلامه بیجن کوله آنجام بیجن فلاحه دبیجن باورد کن که جن رو شیطان کتی روحی وی و عزیز پاولوس و حوالی خواه پیرکی خلاص کن لبلی هنک جین ملتی همولاتی ور جوی نرازی دبن وان گلی دادگاهت کن وان دادگاهت کن دور دبیجه اف زلامانا اف شخصانا هاتنه ملت راکن سر پیا شیطان دنابا واده ایجی دوی اموان تیرا وان بدارال وانخن جلی وان جوان بکن بقتین دنابا سوکه ده دور وان تیخن زندانی اولوش تسری وان تیرا وان لیدانا وان دکن بدارا جلی وان کنجی وان دقتینن جسوکه درن وان دخن زندانی وی شواگد کبین زندانی تشتک انترسان بیده جبرگ پاولوس و سیلاس وقتات حبسه دنه حتی سبهی ناسکنن الهیات خوینن دعایات خوینن باورد کن خدای وان آن حضرت عیسی وی وان خلاص بکه و بتشتک معجزوی وی ایواره ارتهجک زلزلک مزن نوی باجاریته بکته و دیواره زندان همه چک خراده بند زلزله ده بردریگی آنجام بیجن پارزگه آنجی گاردیانه و زندانیت خوده شیار ده به آهو نه دیوار مایه نه تشتک دترسه دوی نوها گرتیگش بازانه گلووی ای دادگه چی بکنش موین بکوژن عزیز پاولوس به حست که جو هندر گازی وید که دوی نمترسه به حقیقه گاردیان از و حوالی منی گرتی همه چک ام دزندانه دنه ام تناخن روشک نباش روشک خراب گاردیان پر تیسیر لیده به راد جوا دبه مالا خواه خوارنه دوا و عزرا خوش واند خوازه او و پیرکاوی ویشوی دبن مسیحی روژا دنجی اف جامعه دچه روشه جه ایدادگه هرد بیشه ایدادگه دد بیشه وی جامعه بشکلک دزیا مادری و که بر هر بلای خویای سری ما دبی بچه وقتا گاردیان آن پارزگه تی جوارد بیشه پاولوس قبول ناکه دبی چاوا لبر چاوی هر کسی ام آنین خستن به زندانی دبی لبر چاوی هر کسی معصومیتا مبی ایلان کرن و ام بین بردان جبرکو از همولاتی روما ما دورده تشتک انترسان هیه بونا همولاتی روما تشتک پیروز و مزن دهات قبول کرن جبرگو روما له 3-4 پرچه دنیای بلا بویا و سینوره و بیداوی بون
هر کسی دخواست بوه همولاتی روما کو گلک حق و حقوقی وانده هم جهنک باجه آزاد بن باجه گلکی ندن و هم جی دبن پارزگها امپراتور دبن بهتر بن پاراستن یعنی اف نخوشی هینجی دومه وزانن کنگی مرش جی که دیچه جی که مرد خوازه و همولاتی ور ناسناما ور بشن بستینه پاسپورتا ور بستینه خو دبن آلکی و دبن قومکی ده و شره بکه پاراستن اف نخوشی سیویدارم پشتی که هر قوم بو قومی خو و آزادیا خو سرخوبونا خو دست گرت او حقی وانکاره هبکو ببن همولاتی جهانی حموچکی نتنی آلکی و ایسینورکی دبردم پرانتز بگرن و دماغ اف جامر دبیجن ام همولاتی رومان ایدادگه پرد ترسن او بخوتین زندانی عذرا خود خوازن دوی من نزانی بو اون همولاتی رومانش بر وی هاوی حبکی حشک ام سروده هاتن پاولوس دبیجر غمتنه ام عفو دکن و جور درد که دچه پشتی وی بو یره هم جیگ پاولوس تیدا رازای زنداناوی هم جی گوی و لیدیا هفدو دیتیه هم جی هیگ بشف لیمانه اف همه چه اولی تین قبول کرن و دبه وک ریک حجه جبو مسیحیان دیر اول وی چاقی چه دبن یعنی اسکارم بیجم ده آخا اوروپا ده دیره یکم این لوی فیلیپی هاتی آوا کرن zaten bazilika جی هیش برگ دسته osmanlıya جی گل کی demek direj demaya جرد گوتن direkler ya da direkli alan ev aynı tiş ویران شعری جی هیه لباجروکی رهایی جوری جیگ بازیلیکا هنک ستونه مانه جه دیرکا جه ستونا جر تگوتن اف در دبه ایجا جیگ تایبت و گلکی مزن جدیروکا خریستانی به و اگر از تومار بکن دوستو حوالین دلال باجارک نخرابت و مروره کابشانوغیا خواه با آگورایا خواه به بازیلیکی خواه به هر تشتی خواه جیگ آرکیولوژیک تایبت که مروره ببینه خوشه دبر دجی تشتیگ حدی بهتر کفام جیر هاد مزخانه وره لهر لکولینی از باورم دوی وک ویجهی مزخانک هبکو پشتی گون جیگی گریان تشتیگ یکم سر جبر هاتره درخستن دویترین و اون هر ببینن پرتوکی و بکرن دخوندن زیدر سر بکن و کاربن ونی هرمی خوشکانتید مجی خود بگرن جبروی هاوی از باورم حال آناتولیا حال در و آناتولیا هر دری جهانی دوی مره تشت وصا بکه لبر لکولین مزخانه بچوک بکه کو ایگلی گریان باشتر کاربن هرم فهم بکن تشکید بدنه و تشکی جه بستینن بله ام پاوره لبی باجاره درال گریان باور کم هجابوس پسکی وستیام لبله لی هجابو جبرگو ما پاوره آگورا شور بیجم جیه شانویه و بازیلیکای و دیره و مزخانه مدید اسویدار موجی عجبان دبه ریا و بانداره که به ما غفر ببینن حتی جیب گیدن و دمک دن و مجانی که بخوش ام هبدو بینن خاطره